Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul bersama untuk mengikuti zikir sebagai salah satu rangkaian pernikahan Ananda Sultan Mubarak SPT MPT yang insya Allah akan berlangsung lusa. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada malam hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita akan mengikuti zikir yang insya Allah akan dipimpin oleh Al-Ustaz Dr. Andi Darmawansa SAG MPD. Kepada Al-Ustaz saya persilahkan dengan hormat. Kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzubikal qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min nafsin wahidah min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul aminul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, serta Ananda Sultan Mubarak, mari kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini guna kita bersama-sama berzikir dan mendoakan Ananda kita Sultan Mubarak SPT MPT yang insya Allah akan melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu, insya Allah akad nikah dengan Dr. Gigi Rizka Alvina. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita jadikan panutan, Nabi yang kita jadikan suri toladan, dan kita mengharapkan syafaatnya di akhirat kelak insyaallah. Ananda Sultan Mubarak, sebelum kita zikir Al-Quran dengan surah Yasin dan kalimat-kalimat thayyibah, ayat yang saya bacakan tadi itu adalah surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha mawaddah wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ini ayat ini yang selalu doa ketika kita menghadiri pernikahan atau resepsi, mendoakan kepada kedua mempelai
dan sudah menjadi kalimat di dalam WA kita kalau ada yang mau nikah, yang sudah menikah. Selamat mawad sakinah, mawaddah, warahmah. Iya, orang sudah tahu itu sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah itu bahasa Arab. Bukan sakinah. Ada tonje juga itu. Sakinah itu ketenangan, tenang. Sakana yaskunu sikinun. Itu pisau, namanya sikinun. Kenapa dikatakan sikinun itu pisau bahasa Arab? Karena pisau itu nanti dikatakan pisau kalau dia sudah bergerak baru berhenti. Kalau ada pisau tidak pernah dipakai, tidak pernah bergerak, bukan pisau namanya. Besi, kayu, plastik. Karena ada kayu, ada plastik. Kalau orang ulang tahun, plastik dipakai. Potong kuenya yang plastik dipakai. Tapi kalau tanggal 9, 10 Zulhijjah nanti bukan plastik, besi. Nah itulah disebut pisau karena dia bergerak. Sudah bergerak baru berhenti. Itulah yang disebut dengan sakinah, ketenangan. Ya, Ananda Sultan Mubarak pernah bergerak terus. Ya. Besok baru hari Sabtu baru tenang. Sementara ini belum tenang. Apa yang dimaksud Ananda Sultan? Dulu itu sebelum ini malam. Terserah Ananda mau lihat siapa yang cantik, terserah. Semua, cantiknya ya. Jangan mengungkap ke masa lalumu, tapi ketemu yang tahu. Pernah, itu artinya bergerak terus. Tidak tenang. Lihat di sana gadis cantik, tidak tenang. Pergilah di sana, lain lagi. Lain di sana, cantik lagi. Lain lagi sana, cantik lagi. Itu tidak tenang. Oleh sebab itu yang membuat orang tenang adalah menikah. Itu nanti akan menjadi sakinah, ketenangan. Jadi orang yang menikah itu min ayatihi. Orang yang menikah itu akan tenang dalam ketenangan. Jadi kalau ada orang yang sudah menikah tidak tenang, kebalikannya tidak tenang apa? Gelisah. Iya. Nah, jadi Ananda Sultan Mubarak hari Sabtu nanti itu sudah mulai tenang. Jadi apa maksudnya? Tidak boleh lagi nanti Ananda Sultan melihat yang lain. Tidak boleh lagi, bisa melihat tapi tidak boleh lagi menginginkan. Iya. Kenapa saya bilang begini, Bu? Ada anak-anak penelitian di Sungguh Minasa. 1 tahun itu ada masuk di pengadilan agama meminta persetujuan untuk dinikahkan. Kenapa pergi di pengadilan? Karena kuah. Sudah pernah ke kuah toh? Iya. Dikasih izin? Dikasih. Ada juga tidak dikasih izin oleh kuah. Maka calon pengantin itu pergi ke pengadilan. Untuk apa? Meminta persetujuan supaya dinikahkan. Pertanyaan namage. Kenapa? Karena di bawah umur. Jadi ada 1 tahun di Sungguh Minasa, itu yang melapor, yang mengajukan pengadilan itu kurang lebih 180. 180 yang mau minta dispensasi supaya dinikah. Jadi ada yang ditolak, ada yang
Diterima. Persoalan yang tidak diterima itu adalah memang tidak ada persoalannya sebelumnya. Itulah yang ditolak. Tetapi yang tidak ditolak berarti ada sesuatu yang menyebabkan diteruskan. Karena kalau tidak diteruskan, maka banyak penyebabnya. Kenapa? Nikah di bawah umur. Sebelum nikah berarti ada hubungan seks bebas. Saya kira Nanda Sultan bukan itu. Apa buktinya bukan? Karena diterima sama kuah, dikasih izin. Iya tak? Iya. Kenapa demikian? Karena Nanda Sultan dilahirkan dari keluarga suami istri atau dari ibu yang luar biasa dan bapak. Iya, kita tahu semua bapak tak, ibu tak, siapa. Sehingga kau menjadi anak yang soleh. Kenapa demikian? Siapa yang dicontoh ibu kira-kira bu? Siapa kita contohi semua? Semua saya tak persis adalah kita semua keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Mencontohi. Siapa yang mau dicontohi nanti 10 Zulhijjah bu? Yang dicontohi adalah Nabi Ibrahim sama istrinya. Iya kan? Jadi bapak adalah sosok yang dicontohi Nabi Ibrahim, ibu mencontohi istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena dia mampu keluarga yang senantiasa satu padu. Dia tenang. Iya. Nah itu. Jadi sakinah artinya tenang. Jadi anandaku sekalian, ananda nanti kalau sudah nikah pasti tenang. Tidak boleh lagi melihat. Itulah yang disebut dengan sakinah. Apa yang dimaksud mawaddah, ananda? Mawaddah itu artinya cinta. Ya. Cinta itu tumbuh karena sesuatu. Kau cinta sama calon tata? Iya. Pasti bi. Kalau tidak mungkin. Dipaksa kok kapan? Kenapa kita cinta sama Rizka? Ada beberapa persyaratan. Yang pertama, kalau melalui mata, dia karena cantik. Ya tak? Karena cantik, nah itu sehingga kau mau. Tumbuh rasa cinta. Cinta menginginkan. Mengingin itu namanya cinta. Ya, apalagi dokter gigi. Ada. Ronaldo dapat uang dari kaki. Ibu dokter nantinya istri tak giginya orang. Jadi kalau tidak ada giginya orang di mulutnya itu. Ya, jadi itu tumbuh. Iya, pilihanmu sendiri atau pilihannya Bapak? Pilihan sendiri. Pilihannya sendiri, Budi. Ya, artinya satu, melihat kecantikannya, kemudian dia punya gelar, kemudian keturunannya. Kemudian agama. Nah, itu yang terakhir. Itu. Yang terakhir, jangan panjang-panjang, Budi. Terakhir. Apa yang dimaksud dengan warahmah? Ibu, tanya Ibu Rahmah. Ibu-ibu semua di sini, ya, malah ada guru saya, berarti di atas umurnya lebih dari saya. Itu namanya warahmah. Ya, bukan lagi cinta tapi rahmah, kasih sayang. Ada waktunya nanti harus kau hadapi. Ketika ibu-ibu apabila menghadapi itu, dia gelisah. Mulai perasaannya galau. Apa itu, Bu? Pada umur 45 ke atas. 50
sudah mulai gelisah ibu-ibu. Apa namanya Bu? Datang sesuatu yang tidak bisa, tidak. Namanya mono. Apa Bunda? Premenopause. Itulah penyakit yang paling ditakuti perempuan dan harus protes ke ibu. Kenapa demikian? Karena lewat ibu. Kenapa ibu bilang begitu? Karena sudah lewat. Iya Bu ya? Kenapa? Nah, maksud saya begini, ketika itu yang terjadi, maka sesuatu yang hilang dalam rumah tangga. Hilang dalam hubungan suami istri yang tadinya berjalan dengan baik. Oleh sebab itu ibu-ibu sekalian, kenapa kita bisa lewati? Kenapa bisa dilewati ibu-ibu sekalian? Karena ibu dan bapak menumbuhkan rahmat, kasih sayang. Kita disayang oleh suami. Coba kalau tidak ada kasih sayangnya suami, Bu. Pasti tidak. Iya, itu. Ya. Ya, sini ke Bu. Ya, sini kepala. Oh, tidak mau. Oke. Ya, itu ya. Oke. Jadi pengantar saja kepada Nanda. Jadi sakinah, sini ke Bunda. Dampingi ini Nanda. Sakinah, mawaddah, warahmah. Memang gampang disebut sakinah, mawaddah, warahmah, tetapi pelaksanaannya memang susah. Jadi itu karena nanti kau akan hadapi. Karena di sini kan ibu-ibu semua yang merasakan juga itu sebenarnya suami. Bukan saja ibu gelisah, suami gelisah juga. Tapi karena ibu-ibu di sini dengan bapak senantiasa memiliki akidah, syariah, dan akhlak yang baik sehingga itu bisa terlewati dengan baik. Karena majelis ta'lim senantiasa kita lakukan. Bapak-bapak suami kita senantiasa adalah akidahnya bagus. Coba kalau tidak akidahnya bagus, pasti tidak akan sakinah, waraddah, warahmah. Oke? Baik sekalian, ini adalah hanya pengantar kepada calon mempelai, insyaallah bekal bahwa kehidupan rumah tangga harus didasari dengan akidah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu malam hari ini, karena manusia itu tidak ada yang tidak punya dosa. Apakah itu dosa disengaja atau tidak disengaja? Oleh sebab itu Nanda, malam hari ini kita baca, kita diundang oleh Bunda untuk kita zikir, untuk membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita, insya Allah begitu kita nanti nikah, kita suci, dan nikah itu adalah suci, Allah adalah suci, akan senantiasa memberkati Ananda Sultan Mubarak dan Ananda Dr. Rizka Alfinan insya Allah. Dan akan mengikuti jejak orang tua, mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak sekalian, mari kita sama-sama membaca surah Yasin. Ila hadati Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء صيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي هلك الأزواج كلها مما
الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسله منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل تعاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لن تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء ناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان
ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة وهو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Mari kita sama-sama berzikir kepada Allah SWT. Ilahan ta maksudi warida kamat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sama-sama. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. 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 Astaghfirullahaladzim
العظيم وأتوب إليه أستغفر Astaghfirullah al-azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. La ilaha illallah. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ananda Sultan Mubarak, niatmu akan menikah hari Sabtu. Tidak ada kekuatan orang tua untuk menikahkan kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kekuatanmu Ananda. Maka serahkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. 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 La haula wa la quwata billah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu. Nur Muhammad sallallahu. Allah, 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 ya Allah, Allah,
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما. Ananda Sultan Mubarak, Ananda menikah mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 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 Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, salawatullah alaika. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatan wa salaman tudiruna biha minan wa tudahinnal jannatal mal abrar. Allahumma tub alaina qabla al-maut warhamna 'indal maut wa la tu'adzibna ba'dal maut. Ya khaliqal maut wa yasami'az zaifatna min afat wa ahati wa uqubati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibil mawahibis saniyah, ya ghafiraz dzambi wal khatiyah. Sallu ala sayyidina Muhammad khairil wara sajiyah wa ala alihi wa ashabihi al bararatin nakiyah. Waghfir lana ya rabbana fi hasil jam'iyah. Allahumma aslana dinana alladhi usmatu amrina wa aslana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair
waj'al mauta rahatan min kulli syarr. Ya Allah ya Rahman, wahai Zat yang Maha Pengasih, turunkanlah kasih sayang-Mu kepada anak kami Sultan Mubarak, agar rumah tangganya nanti Allah penuh dengan kasih sayang. Dia menyayangi istrinya ya Allah ya Rabb, dan istrinya menyayangi ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Ghaffar, Engkau yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan ananda kami Sultan Mubarak ya Allah. Apabila ada kesalahan dia telah diperbuatnya ya Allah ya Rabb, yang melanggar aturan-Mu ya Allah ya Rabb, pernah meninggalkan sholat ya Allah ya Rabb, ampuni dosanya ya Allah. Sucikan hatinya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tuanya ya Allah. Bapak Dr. Haji Zainuddin Rahman SMSI dan Ibu Profesor Dr. Haji Samsun Ujung SMSI ya Allah. Apabila dalam keseharian mendidik anak Ananda Sultan yang dicintai, ada hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu ya Allah, di sisi-Mu ya Allah ya Rabb, maka ampunilah ya. Ampuni dosa kedua orang tuanya. Sucikan hatinya Ananda Sultan. Ya Allah ya Fattah, Engkaulah yang membuka pintu rahmat ya Allah. Bukakanlah pintu rahmat kepada Sultan Mubarak dan Rizka Alfiana ya Allah, untuk mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini ya Allah ya Rabb, dengan melalui akad nikah ya Allah, untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ya Allah, sehidup semati, bahagia di dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, tidak ada kekuatan orang tuanya ya Allah dan kami semuanya ya Allah untuk menikahkan Ananda Sultan Mubarak dengan Rizka Alfina ya Allah ya Rabb, kecuali Engkau ya Allah ya Rabb. Maka permudahkanlah ya Allah, mudahkan ya Allah apa yang ingin dicita-citakan untuk menikah pada hari Sabtu ya Allah ya. Jauhkan dari bala bencana ya Allah, berikanlah kesehatan dan kekuatan kepadanya ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb. Allahumma nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadi ayyunadi lil iman wa anna aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya azizu ya ghafur. Allahumma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna wa ghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafir. Allahumma nas'aluka min khair ma sa'alaka min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi salah satu rangkaian pernikahan Ananda Sultan Mubarak, yakni nasihat-nasihat membaca surah Yasin yang dirangkaikan dengan zikir. Mudah-mudahan nanti pernikahan di hari Sabtu dimudahkan dan dilancarkan dan insya Allah meraih rumah tangga yang sakinah,
mawaddah warahmah. Kami atas nama keluarga besar dari Bapak Dr. Zainuddin Rahman dan Prof. Samsun Nujum mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Al-Ustaz Dr. Haji Andi Darmawansa, SPKS AG dan MPD. Dan juga atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu dalam mengikuti acara pada malam hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, wallahu waliyut taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.